Ner malawe kanas jare kontin baro ani lingwasame te kon kalere bu kon lingwasame ne jon yam bay nyak ye bala man ci to ka Tanzania ko gorjeno bana rwani ti mon bana lingwasame doran shwal ke Tanzania ken tiken ke Sheikh Kel Mila jena kwer en Sheikh money lede la ne ke changa ke jegalong jene dictator wa cha luang ka mu wai kaja Tanzania cha take role ne ka shenge da ne sha ngada to kaje lakin chicken election kana to are election kana mo cha take role to wan no ko ngai kone mi cha ji lu la to la ja gor no jin ba ji jugo no chine gore ne mo en shega mo mi la kwero ni ne ka chen ka che ka chen gwa chen ka je ga long chen ka chen ka yan ne ru nganu kana tije no ne en shiga me shale samia sulu jene jaram dan na men la kwer wajen she rikte ngwalung chakalat la misting ngwala ka made long gwa dan te kweratin ka Tanzania antama misha ben ko ba kuin kwar ba ji to gane ya jojen wojen ta je gor ne ka kan shi ne gor ka jo mu chalat gwasame wachero de declare en wojen e wina nitian ka wer toy na rar gor jeno bari pod mo ba jilin ka gor jeno wojen de declare no wojen e rami mo mi ci kwar she je she de ni wana lonka Tanzania chaka kamrar ka jen that election mo la Tanzania military so jo me militin but man talk gene shinete kon la de nyinta right now la Tanzania military chare nyok me mat ka rodian ko bi kan shega mo bi kan bi kan gorno de kan wo ko tele transparency chega wajen che jan re kwara ka logoje alo shiang te gaje cha jogo no jin de ben pinchine gor kwala men gujbe ni ka shanga danan kwale latkini election gaje jen shanga kwa demonstration kwala ke jaga Tanzania just the same day a lat ka kwer ka jamo kwen ka kwara jen the same day chinati ka brar ka protest so de yen lingo onwone ne dai wika Tanzania ngode shiandien be jen tama jen ta dana to ka kwar tila kwar Africa mishi cheben ko jin ba ju chikana no no bi ka ben pin chikana no no ba ka kapin jen ta dana tikeke so be jelonga me jek na me de ngai ku Tanzania mo rai ke chek anu la lat no wune ke ne ko ne jek gwane men barai na che joje no Tanzania kwere she ka shenga ne ka shenga jek ja jugo no please enough is enough ber pinchine gor rai kwere do rai na ngude na tin tural motitin bay no update ka gwasen be ka mana lero daga ku kwarien ka Africa te makan kullar ya gwas me ka jen ku Tanzania en she ga rai kono ku de me jen she internet ka Tanzania che je shutdown la internet ke liure wede che je gek during election day ko cha protest haje lat re wede ke liu ka Tanzania gwan mo chineti kontin la citizeni ke civilian chigren mat kel ke dinye let ken kel shiga mat ke jakan ko de chega me mi chiwona ko be internet be shutdown ka shutdown point de en wo che internet shutdown point internet jen kule la manana kwa jodin kwa ile linga jama any president ki any leader mi gag internet ki gag karabe waram mo chirun ko der na der klit menen yen yal gwaz moni na me Tanzania na me menen yenam ken chig barar long ke ping medit ko ken chang ke jek so tele ka other option the no big barar ke ping medit no cha jo mo kulo kwenen lokan kweren ko kweren we jagalong kata dana shalat kije shignan yana magwasa me jen shiga dana shi internet shigak jen Tanzania dio je jen kwendit but right now shi internet duarin che gak chika jo shanen gwasa mone ano jeni Tanzania plunged into nationwide internet blackout on election day amid growing protests. She can internet and she can gag me more she chonko there am ram mila president there internet there gag so na me chi chongo je no na me jaga long na me chala da jen Ramadan la president dien re wichin binami
ko che gurno be internet access ba je jeg ne dial ke melero ga Tanzania ba je jeg jena mo che jelat men chi to ka Sudan a jeslo an medita long gwan mi mo chane tun wan cha connectin ke report dana shano ka Sudan City gwan mi che para military group she can dar shal kel fashir gana captain chalare ne more than 2000 civilian kine ti shoge kine dangro cha yiken cha ka ba da kume dung rapid support force ken ke jidwar re wi ke Sudan en winemi so an mission me amela rode so ajadlo ach and ode ditch mission ke ditch rapid support force there civilian there ka target ki there kana no shari pore me chajala wone ne doran shal kel fashir shi paramilitary rapid support force shi kana kef ka kana control and city center point yi kana kef ka Western Darfur region ka jan nin jogote ti take a video mi chala online na chuch kan ten na nyur ka lora bang gwan mi mon na tin so neng mi bej en video mo chanet kontila jikko rapid support force chaga nyoda no nakane kontin la civilian la kana la kan karul gwat kel kan dial bikane to biken kanek ray wich en winemi ka Darfur kel fashir ala netin kon neken ke kanede tel match an army civilian titene kan nyura lora bang tel ran teleje chang adwo teleje kaje wala kan yarul gwaskel biken yenak an wana money sko teleka rami momi ganke de kularno keneto ganka rudin kan ke de rudin ganka match tel mi kan lat bat ci kan de indi ti tel de rapid support force ci kan wonwo biken civiliani biken kanak ki duob dan dong de kan ga nekaje gwad meni report mi chanong anu me bej long ano de kan ne di shirati de kan ga nek lora bang ne to matala civilian tel ka long ki tel ka power no gwad matik na tin kan nyur katin tel me let kana ko kan ci wuci kana kap ci kan gorno biken kanak so ga jom chalat gwasa me bu ko la linga report me a video mo kwad la circulate ka social media gwad dana nakan natin no ka chanka rauka jok wa chi join force tilaji Sudan army kide ni Sudan kene de content gwan ka rapid support force no chi kan ne de shop ke kin dang ro chi kan nganak ka kenin dang dokten paiwa doran shal kel fashir yale university humanitarian researcher lab chikan lado no chineti dialti chine ngaje no tin kolat ko rudi rewi Sudan eno cha more than 2000 people cha kanak netin control rapid support force and me bej me lerode bangay kon dialen go winmon bi de kwi Sudan telam lat kenem and rapid support force can loka ke juwin tin koken kon Sudan conflict riek medit ko telam ke bechong cha ke nobody is stopping them when it can go on yam ko nakarodian so na me lero da wike Sudan and go shel fashir she fail ne kon intin shi kane tin kontin la dini RSF alaken shane tin wan cha gol pinyelong meni commander nying Sudan ne diala to chicken ga kep chicken lat gwaskel ko kan la nakin group la yalat ka dor ke la yalat ka gwakel bay lat ping gwakel wenamo bay shunak let kan ka torbeli jazlua ki mi bej long amandana latke native control rapid support force arame mo miche mai de shi kwing pin ka baji benak so nyu de jeno ne to chikan goro dong de ne te de kan pel lat ke no ne mi ke yene to mo dong cha kev la ya palke ka ta danan twin monte ke je mi cha kev ko tele ye match ka cha ye jekor la ya kap ko bia by report ke ne ko ken chit ke red crescent ki red cross big ye kev den bukan dob dan de yenu ke je ke de kan tek dunu reala ka jeden bukan ko lojik but gwas me mi chigana ay kan kapte rampel kan re wichin winami jazlu aje long na me paramilitary rapid support force ka do branch kan Darfur igana kap ka je re wika Sudan shi chala do ne shi kan nan won dong de kan liet sa Sudan de kan gag right now ka jodan chala la petroleum dung sa Sudan ko di ken wa cha godial cha ka ga ka ken chigen gorno bna jal telem gor kene ko kene wati ko kene ka Khartoum ke ka sidi mendit ka dob dan en len ngwar den ke je ko ngai kon dial tin kon lat ko rodien en wo mi chi korche to ka Sudan la jat ki petroleum la ja ga ka right now so economic dung sa Sudan la wona jen ka mi we je ka long chi wona jen ka goy
lies dung sa Sudan jela tegoni shire ngai kone mi che Georgia gwan wo cha liet cha je ge no chikemenen kone menin tama no liet gag je ka Sudan ko chukor che tuok de kone jigen one ne pointless point de ajen ku sa Sudanese ku le teke je ajen ku economy ko yela real ka money so mi che Georgia no jen cha je ge gen tama no ka duoba danen lat ke je gwas men ki men cha report cha no je ka ko dan chi to ka kel fashir nyu de jen wodi dara Georgia no bi choj but did long ray which ka sa Sudan cause and liya da me jen dana kwala cham ajen la salary moment dana kwala kamna mi che Georgia go shi kana gag right now hum de den mongot nyu de jen wo tirik to wan ticketing so na me de kono linga no ka ta dana chi ga me charo lat ke je kan kuma South Sudan kan ka report kan lar no shali den chaje gag bada war gamme sha gor Canadian content en winimi ka pot Sudan en go shi tam ko chi korche to ka cha Sudan government chaje jo cha kal fashir no gwada we ka pot Sudan cha la ro completely tele domi ba liet ba jo ko kaje jen ta dan kala so tele mi shali liet dan tam right kone mi ba ko kre which ka pot Sudan ka kwi ko dan chi to mi jak ne dial tung wan ko de kan gujeno okay mi chogo to no cha liet cha je gek right now South Sudan betedi na mada la question no South Sudan te ni terere ka shana mo right ka kor kono to re which ka South Sudan and wale maybe nen yere ma gwaseme you know maybe many dung rumbek you know ajan gwada dan en chireke toktin gwada me mi chireke toktin ani tuok kam deni SSPDF ken jang ajan do badanen chi doro la lat keje of course ala kur tuogene ne kore chi to kam dien wa ngani ki ne de kontila jang ngani jani tejel ka mech wa shi ga bere rak mi sha rega chale makoy mi chi ben re rak makoy yo cha jojen wone ne shi national security ki SSPDF tintere which in winemi ka leg state no ko capital state jala leg state oni ando to ka rumbek jen gwada nan shi koro mo che tuokten kam ngani jani kanetin content la national force ke ne content la SSPDF ka makoy dor mi ci John Garing da mabir she konditin an re ga mo jen gwada nan shi koro me choro latin ke ci ngani jani shi gnyin ke dini SSPDF do badanan nyin kan ge gwas me kamen chalat wa ken pankien kep Canadian kontila ngweni ko de kan meken de kan ka kep ko bom but ngweni je lok Canadian e gurno te ka mai ko to ba kef ko wa ngweni wa ka jiho ke ketel kifa shika ben re which ka rumbek jen gwada dana to rekten and when ma gwada dana shikan na mechikan ka gwaitin ko shi kore to kam jen karodien ka ta dan ci do to gaje waje jojen wo charam kel Canadian ko la jiwich she stray bullet domita yot cha wujian charan cha jober rama cha bero check and she mo cha take a bot ja janang dul wal ja lat ke jeno antama she's receiving treatment ray we dien we mi karumbe state hospital ga jawrana chalat William Koji Karjog Jana am dan la acting commissioner ke acting minister of information of course Kalegi state che radio tamazu che jogo no ne jikor me cha to kam security force kene ngani tin la ngani wech kene a large group of army youths within town chiga bentin ticha jogo no chia de bere reak karumbek but ken kanano and when mo shu security force you can chuwe karumbek and when mo ko be kan ngani to be kan o kapchong and when mo shu ko chu to kam dien shu na ko ba ramkel ba jamoy ka bot in shega money wa tel ramchi liure dien but chi tong no kor kam dien wa ngure mentama rik to ka tin re wichin winimi ka jawdana chalat ko lokana ken ngani no de ka joj ngani lokano tup kan mech ka ken ke ketel kifa you know ngai kono ne konti la ngani tin content de wini chikana no de meken de kef ko la meken ken ko karudien la ganka je changi tong no kor kam wini ken karudien la ganka rodien bada ku me be ka kef how so ne ri ti charge no to big ba meken ba ka kef majak kuma ko ba klaj ke so ne me akor kam ngani jani kana SSPDF shire mangai kone another report and banalingwas me bala dung bon commercial ke Red Bell group cha joje no ken cha ka mo ke warning
ka ken cha ka gorno ba ka zil kaf dio je kon diala ngaje ne gwade dane cha lat no wal dio je to kon ngin mi ditin na me ko red bell cha ga jogono no nga me kun loje ka jok no nga ka ne de kontila SSPDF wude shalka me polnang kore chicken order cha tubo polnang chicken look of course can no chine make ko chine ka butup so right now ke report ana cha non gwaseme chicken na kodi bi point de wude me shalka polnang be order be jetu order cha tub gwaseme cha la no en rami momla tigaret bel movement rama tigaret bel movement point de baje dil kaf ajana chen cha general rama jel kay yam jara mo baje dil kaf ka jodan chicken lat kenetele muguro ba woto e na me chalele ne no she point de wude me she red bell group che ka accuse no ken ku ken jongle ku ken yarki bor ka jom chala de ken gwas me chicken nyako mu ken connect dungu men shalke nyal deng nyal ken nyal deng nyal jen e ken rami mo la rebel group ke che group che je form and group che form ken she can accept ken lo ken nyal deng nyal men chalat chine ya agree ke je ko jen chamandana gurne ye chejelet so cha jome cha je tube ken wone ne ken nyal deng nyal right now shi randa ka che tegene kel ko jen she order mi cha ngun akir mi yadit che je lugo no jen be jagor ci dunda tiay ci rodo mo ke bonado dien so ku mo ken chine gurno bene enran ramte ka SSPDF ki ramimo muti ka kume de enkir mi yadit ken shi ken gurno be nyal deng nyal be jagor no ajo me amle ro den tameno ken no chine nyal deng nyal chine gurno be terambi gor ko jen she kume che jelok mugo ikon nyal deng nyal jen che kume kirmi yadit che la no shiken mat ken kume kirmi yadit janen no chine mat kone kume kirmi yadit ko kume kirmi yadit che medane gor ke de la let che jabay you know she medane lat ke kume kirmi yadit ke me chala na wal ano de la let ko de national election de jelat ajani che kirmi yadit che jien commissioner dane te kume SPLA teten me kwala rwach Dr. John Garanda Mabir the same thing chala Dr. Machar no ba to ba ga de let ba national election ba jelat but ken kume kirmi yadit kan man chalat Dr. Machar kan je accept ka kan man lat ka bone ko kena la party members kan je gurono be ko be bani kad ne dial ku kan te ko de mal de jeri aleka de ne dial de ka jalkel but jojen gwad men wodi ci kirmi yadit chelok so ci nyal de nyal ci chu la do ne tele option do dien gero ba baro do wi ka bona mo nyal de nyal kan Dr. Machar right now take the same team but manatin janan kan dangro met kan ka charren kon ki idea an kon latke but problem jane kan cha idea ne ken cha kan no kira ci kira gurno but ka idea me ba accept ka kan kwa dangro titini nyal deng nyal kan ne Dr. Machar nyal deng nyal ne ajana kira no gono jin ba national election ba jelat no gono jin ba tin diala content gur kare kuma ka ba khalat but look here me yadide bin ci nyal deng nyal ci la do ne shan bita ka party ki ka bon mi ci mal ci je gor mi ci je gor no de South Sudan der te kamal so baro de deal watch re kuma ka kin me yadit so jen do badana jene je ci party de ci jaw pom and fari no mo shwale South Sudan Salvation Movement ano ka idea ko jene ci kir ci lugo no be party men dana dong chariale ka no wal Dr. John Garanda Mabir chelugo no be jogor ki chelugo no be all the guideline all the principle go gor ke kujamo jeni shikan be mat ken wude me mishal kame wude shal kame the Dr. sorry kirma yadit ko kirma yadit she gurno be tidiara kon gor ke be la let gor jeno all the power be ka consolidate ki be ka kan jenta dan teten she gurno take mal mo gore so nyal de nyal hijo okay mi ci mal ci look we mean that ci kon bilet kel so right now agenda an le rode ne mene non kon ko de no ran jogono ne ray wi ka South Sudan gor ga jeno de queen kwade jalat ba ci kir ma yadi ceje gor so ku je moni ci ne dial tin konti look e kir mi yadi ken gujeno ci ken bu mat kel ke kir ba nyal de nyal ka gon ba ci te kel ke kir ajenen ga jeno bi kir mi yadi broda ger ba te kan rode ger so jo me mu gorno de nyaka yekel gor jeno bana je kala rodien please chuje pro jeno jin
bi channel Noor Online TV channel bi support ke bi subscribe ko bitin kon gorke bi kan chwa mala shukiji ana ban nyaw jega le radien bi atakamal bye bye